Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Program tepat di Benong Balakria, Benuan Kasengkentay Sub-District Maukis Im kabahap hapok kajingpet jong ka parish sora kalaraki kajingdap aputan snem kajongka hakajingalang kablalong hakasngi arpukanaitrek urisau arhajar arpulai Hasin Peter and Paul Maukis Im. Hakapor minstep lasdang nakamas bakod bad hakapor minsngi la pelong ya kajingmani sakramen bad hadian kini la pinbut pat sa cultural program hakabala ya shiminta da kitanan balang beper ki bahap apo ka sub district Maukis Im. La pinkup buram ru ya ki nongseng ya keseng gentay bad don breng jongki ki badang don lang minta bad don ru ki bala khlat no na kini kasla perthai. Hakani gasngi la sakilang do MLA jong Shela constituency uba Balajit syndrome ubla long kumukongsan baru MDC ka sora uba Titus W Khan ubla long kumusimbut kongsan bala pinkut ya ka jingrakhi da ka pinhap ya ka lama jong ka sengkenthai sub district Maukis Im. Agaba ke irakhe ya ka silver jubilee matagasngi. Kat bahas ngap no matne ngau kat nutlik program ngau i headman batu nai ngau long anyo ka program an pet apa ka jrong ba baka perkhat pada kajigra khe jogan ka arsan snam haga ju porong di perkhat ya ka jelong kristan ka jongi hoat arsan snam kadap mutasngi Hendai kum ki para banget. Kanyam kejongi dokum no kelapoi di hajar senam. Bagi baklah di hajar senam sukai kulon no. Tambah hangni dang datang arusan senam. Kapan sopala hajar senam kelayat. Barhabangi pai hakin diga thani rikhasi ga jongi ini perkhadru balai kanega kabalang koroi hadu kini gisngi kiya menta ka juk ka hamsuk ka hamsting yengi nila balai jalap ya khtin jublai hajan malla ki jaka kamdan kando benwajin benwet Tamaha jo paporo kimi sakine ki jikpen shoy jong kane ka juk hakabale se manne ka to skit nilayoi ka jikpen shoy ka dalang marka barka jingsuk ke jongi teki ka ba wa ban shoy kan hangne bahaki to ki por ki bladap por ben shoy Apor bagi tiga apostle ki jongi bon neki kisah penyap wala kata kim salia kialap penjaga ketin jumlai kaptu ka jenjal saman swale kim don kita ki an ki kanon dong usiem le kata ki lebet menta pada ka perthai kelasuk yang ni banyalap yang ketin jumlai hendrai hagajo por habagi don ki digi jipen shoy kasong hangi kum kiramba kamtam mapi kilong kame kibera khiya kanega silver jubilee Tangan poinot syakawai pat kapang kata kalong kajing ai buram ya ki nong precious nong kendri na maupun ketiang Nespa kapua secretary banimpong ikong presensial nangka Vice President Banimpong ikong Biswas Mila Malngiang maupun ketiang ini nangta i Assistant Secretary Banimpong ikong Felicitas Sisi Kongan akhwat ikikun Ladan hangni kong kanong mikmat bujli ya kinong yalam jom kat senjuk kikentay Catholic Shillong Archdiocese namal kajing syakhat snobha kabangaras no buram bas no kemet banyo banyadan bentalang kum hakane kasngi kabakra jang ka sub district
Museum. Kasenjuk Kintay Catholic Shalom Archdiocese kum kakme bahakli do hapo Jongka Archdiocese katray borba ban lum jingtip ban ai men sem penslor ya kinong yalam jongki nyautli ki zone ki bahap hapo Jongka ki kam ki ba kilong kme jong baro ki nyautli ki zone kilong ki barat ba hadu kata kum ban shia tu ya pi hani ya ki katu ka ne ki kam jongki ki ba wat manga ladang nam yo I de laga kmat la jong lamda nadan lang ki ha ka seng nganong nget ya ki kam ba kraw ki ba ma ki jule din na ka banta ka ni nga ai ki ching ku play ka pang ba ka ching ya ro ya pi ki seng kan tai jong ka sub district mau ki sim ha ka ba ar ko sant li ki snem pilaya pelun pentelun ya ka seng ba nang ni ngan ra ya ka sakhi ya ka jing ya tli jong pi ka ba pen klan ya ni kom ka seng kme ni kong ngai ku play jubilee rupa ya pi baro ki long kme jong ka ni ka sub district ba pila kerjo yung ni mau me ba san jong ka jingdap ka jong pi ya ka arsan snam ya kata ka empowerment ya kilong kami mo yung bariban ay bor shu ya kilong kami so tenang bentang ba kadon ke jingdawa ka por ba omdai tang haki khayeng hasem omdai tang ba haka snong ka thao omdai tang haka bala ba kilong kami ki jungi kila yami chakman ba yakit ya kalong por ka bakhya nakabanta ka imlang kasalang. Tinre, habang inaaypat ikan ka bor hati, pliiwat ka Sorkar India, dangsyan ka lapas, ika to ka bill. Hakaba, kinreserve hado life percent, yapi kilong kami, banesim banta haka politics. But haka jingkan ka jonga, hangni hapo state assembly, kilong kami kijungi kinpoy kumbaar pungun, kibanyale naka-reserve seat. Arpo nakahirupo sumudur mapi ladadangdam sa kikentay gibele naka open seat kabamut bele lang bat kentay barang ba hakapakadu imat hambun MLA kentay apo state assembly pihak ni perkare ya kata tinre ngila ban ai ki gibor haka yeng hasem shlong hatao haka bala ngim dei ban klet ya ka ai ka bakal tin ka jong blai ka tho bagi kentay kini penhapo yala di haurang ba. Kong Matilda Riatam, yung yalam Jongka, second day nang ni na balang sinong. Batamos mai kong no kong asos mila malnyang. Nang tai kong mapekhan rawan shimde dahil doi. Yan Ipa de koneksio doi. Nyai de jing kapsi nang tatin. Santos nem jubilee siya mo tiya man.